Presidente República José Ramos Horta, simu embaixador Malaysia e Timor-Leste, Amarjit Sin Sarjit Sin, hodi avança relação internacional com Malaysia. E a loron segunda ne Presidente República José Ramos Horta, simu embaixador Malaysia e Timor-Leste, Amarjit Sin, e a Palácio Presidencial, ba discussão sira com bahamete em cooperação bilateral, no encontro ne Presidente República reta informação com a iniciativa Saveoin, deve ser a relação entre nação rua. Bahira remata a Sorumalu, embaixador Malaysia e Timor-Leste, Amarjit Sin, ba jornalista sira dehan, me atualiza ba Presidente República com o progresso sira, ba plano de desenvolvimento rainian, deve estrada pantai ke laupanian e dili, do serviço de genunian deve ser hahu e início tinari rua ronul restengnen. Hari ini saya bertemu dengan melakukan perjumpaan dengan hormat ke atas Presiden Horta untuk memberikan berfungsi sedikit update berkenaan beberapa perkara yang memang dari dahulu lagi Presiden Horta telah banyak mendukung dan banyak membantu. Perkara pertamanya adalah perkembangan pembangunan tanah Malaysia di jalan Pantai Kelapa itu. Saya sudah umumkan kepada Presiden bahawa kita dalam proses mau memagarkan tempat itu supaya kita boleh memulakan desain awal tahun hadapan. Itu satu. Diplomata ne confirmamos finalização do acordo sira ba conectividade sistema direito entre Kuala Lumpur e Porto Dili, o semana ida da rua deve ser lançado a tempo badak no desenvolvimento ida nebe presidência simo rodia com dar passo significativo ida ba estabilidade internacional ba Timor-Leste. Emerenciana Pinto, Estel News.